Ubuzima bw'ikiremwa muntu ku isi ya none bukomeje kugenda buhura n'akaga kagiye gakomeye cyane. Ni nyuma y'indwara z'ibyorezo ndetse n'izindi ndwara zose zigenda zibasira ubuzima bwa muntu bwa buri munsi. Kuri uyu munsi rero ndetse muri ibi bihe twavuga se ko kovide yaba yaragiye isiga ibisigusigu, ariko guma mu rugo nanone ikaba yarose isaha n'isaha, yemwe bikaba biri buze kugenda bituma, dore ko iyi guma mu rugo yongeye yagarutse. Guma mu rugo yongeye yagarutse, nimba ivuga uraza kugenda umenya fact ndetse n'impamvu, ndetse na bimwe mu bihugu byaba byatangiye kugenda bishyira abakozi babyo muri guma mu rugo. Ibi rero ni bimwe tugiye kugenda tugarukaho, dore ko ari icyorezo gikomeye cyane cyakajije intego, dore ko iki cyorezo cya Marburg cyamaze kugenda kigera mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko kimaze no kugenda gihitana bamwe mu bantu bari mu nzego z'ubuzima hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hakaba ari itangazo rigiye risohoka turi buze kugenda tugarukaho. Ni nyuma y'amatangazo akomeye cyane yagiye asohoka, cyane cyane ajyanye n'ingamba zo kugenda wirinda hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni itangazo rero rije gutuma benshi muri rusange batangira kugenda bagira ubwoba, ndetse yemwe dore ko niyiguma mu rugo yaje kugenda ishyirwaho, yaje gutera imitima guhagarara ya bamwe mu baturage, dore ko n'abandi muri rusange bari kugenda bibaza se ni yaguma mu rugo n'ubundi yabayeho mbere, dore ko hari no kugenda hashakishwa bamwe mu bantu bagiye bahura n'aba bamaze kwitaba Imana. Ni bimwe tugiye kugenda dukusanya tugarukaho muri iki kiganiro cyacu, ariko nyaboneka nimba ari ubwa mbere ubashije kugenda ugera ahangaha, nyaruka urebe ahantu handitse ijambo subscribe, ugende urikandaho, ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu. Mbere y'uko ngaruka kuri iri tangazo rero ryaje gusohorwa na guverinoma cyane na minisiteri y'ubuzima hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nyaboneka dore ko kimwe mu gihugu cyangwa se bamwe mu bakozi baba bamaze kugenda bashyirwa muri guma mu rugo. Ni abakozi ba ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kugenda bakwishyirwaho ko bagomba kugenda bakorera mu rugo. Ni nyuma y'icyorezo gikomeye cyane cyaje kugenda kigaragara hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane dore ko abagera ku 9 mu minsi 10 bamaze kugenda bitaba Imana, yemwe dore ko hari na bamwe bagiye banarembye. Ibi bikaba ari byo biri kugenda bigarukaho, dore ko hazi no gusoka itangazo turi buze kugenda tugarukaho, ariko nyaboneka ngira ngo wowe muntu reka tubanze duce muri aba bakozi ba ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abakozi ba ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kugenda batangarizwa ko bagomba kwirinda kujya gukorera mu ruhame cyangwa se mu maofisi yabo, bagahitamo gukorera online. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye abakozi ba ambasade yayo mu Rwanda gukora bifashishije ikoranabuhanga aho kujya ku biro, kubera icyorezo cya Marburg cyagaragaye mu gihugu cy'u Rwanda kimaze no guhitana bamwe mu baturage b'u Rwanda. Ni itangazo ryashyizweho ahagaragara na ambasade ya Amerika mu Rwanda, risaba abayikorera bose gukorera akazi kabo bifashishije iyakure guhera kuri uyu wa mbere itariki ya 30 Nzeri kugeza ku wa gatanu itariki ya 4 Ukwakira umwaka w'ibihumbi 2024. Iri tangazo rikomeza rigira riti: Guverinoma y'u Rwanda yemeje ko hari abarwayi ba Marburg bari kwitabwaho, nk'uko tuzi ko iyi ndwara ya Marburg ikwirakwira. Ambasade ya Amerika i Kigali yategetse ko abakozi bayo bose gukoresha iyakure guhera ku itariki ya 30 Nzeri kugeza ku itariki ya 4 Ukwakira umwaka w'ibihumbi 2024. Iri tangazo rikaba ryakomeje rigaragaza ko kandi serivisi zatangwaga bisabye ko umuntu ajya kuri ambasade zibaye zihagaritswe byihutirwa. Yagize iti: serivisi zose zitangwa bisabye ko umuntu agana ambasade muri iki gihe zizaba zihagaze, zirimo serivisi zihabwa abantu bafite ubwenegihugu bwa Amerika n'izibazwa rijyanye no kubona visa cyangwa se interview.
Kuri uyu wa gatandatu Minisitiri w'Ubuzima Dr Sanzimana Sabe yatangaje ko abantu 6 mu Rwanda bamaze guhitanwa n'icyorezo cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa n'agakoko ka Marburg, mu gihe hari abandi 20 bamaze kucyandura. Kuva ku itariki ya 27 Nzeri umwaka w'ibihumbi 2024 nibwo Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko iyi ndwara yabonetse mu gihugu cy'u Rwanda, isobanura ko hari iperereza kugira ngo hamenyekane inkomoko y'iyi ndwara, hanashyizweho ingamba zo kuyikumira. Iyi ndwara ikwirakwizwa no gukora mu maraso n'andi matembabuzi y'uyirwaye. Minisiteri y'Ubuzima isobanura ko idakwirakwizwa binyuze mu mwuka. Ibimenyetso byayo birimo kuribwa umutwe bikabije, umuriro mwinshi, kuruka, kuribwa mu mitsi, gucibwamo no kuribwa mu nda cyane nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima. Ibi bimenyetso byayo kandi bikaba biri kugenda ngo bipimwa. Uburyo bwo kuyirinda kandi ni ugukaza ingamba z'isuku no kwirinda gusangira ibikoresho n'umuntu ufite ibimenyetso bisa n'iby'iyi ndwara nk'uko byaje kugenda bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima ya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi rero abanyamerika cyangwa se abakozi ba ambasade y'Amerika bakaba bahise bagenda babyumvira hafi, ndetse yemwe ngo bakaba babona ko ari ibintu biri kugenda bifata indi ntera. Bamwe mu bagiye babona ibi ngibi rero bakaba bamaze kugenda bagira ubwoba ndetse n'igihunga cyinshi, dore ko yemwe bamwe batangiye kuvuga se niguma mu rugo yaba yongeye kugenda igaruka. Yemwe ariko iri tangazo rikaba ntaho rihuriye n'ibi byagiye bishyirwa hanze. Ni itangazo rero ryaje kugenda rishyiraho cyangwa se n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya Marburg nk'uko byaje kugenda bishyirwa hanze na Minisiteri y'Ubuzima. Abaturarwanda bose barasabwa gukomeza imirimo yabo nk'uko bisanzwe, ariko bakita ku isuku no gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Irinde kwegerana cyane cyangwa gukora ku muntu wagaragaje ibimenyetso birimo uwo muco w'isuku, harimo gukaraba intoki. Ibimenyetso by'ingenzi biranga iyi ndwara ya Marburg birimo umuriro ukabije cyane, kubabara umutwe bikabije, gukaba cyangwa se gucibwamo no kuruka cyane. Mu rwego rwo kwirinda ubucucike mu mavuriro muri iyi minsi, gusura abarwayi mu mavuriro yose bibaye bisubitswe mu gihe cy'iminsi 14. Umurwayi yemerewe kugira umurwaza umwe ushobora gusimburwa. Ingingo ya 4, amavuriro yose arasabwa kugena uburyo bwihariye bwo kwakira abaje bagaragaza ibimenyetso bisa n'ibya Marburg hakoreshejwe uburyo bwo kwirinda bwabugenewe buzwi nka IPC. Igihe uwapfuye yazize Marburg nta kiriyo gikorwa gihuza abantu benshi mu rugo kugira ngo hirindwe ikwirakwizwa ry'icyorezo. Abagize umuryango n'ababatabara. Gushyingura uwazize Marburg byitabirwa n'abantu batarenze 50. Birabujijwe gukorera imihango yo gusezera no gusezera kuwitabye Imana mu ngo, mu nsengero, mu misigiti. Iyo mihango izajya ibera ku bitaro ahabugenewe kandi yitabiriwe n'abantu babigenewe. Gukurikiza ayo mabwiriza neza ni umusanzu no kwirinda
ndetse abandi iki cyorezo ingamba ziyongera ndetse zikaba zikomeje kugenda bishyirwa imbere. Ibi rero bikaba ari bimwe mu itangazo ryaje kugenda rishyirwa hanze na Minisiteri y'Ubuzima hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko iki cyorezo cyamaze kugera mu Rwanda, yemwe kikaba bivuga ko kimaze no guhitana bamwe mu baturage b'u Rwanda nk'uko byaje kugenda bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima. Mwibutse ko iki cyorezo kije gikurikirana ibindi ibyorezo bikomeje kugenda byibasira isi muri rusange, yemwe dore ko bamwe mu baturage ndetse na bamwe mu bayobozi bari kugenda bavuga ati nimba twarabashije kugenda duhangana n'icyorezo cya covid, dore ko iyi covid-19 ariyo cyo cyorezo cyari gikomeye kurenza ibindi byose, benshi bakaba bariho bagenda bavuga ati iki nacyo mu gihe twafatanyiriza hamwe tukaba tuzabasha kugenda tukirwanya kandi byimazeyo. Ngamushimire wowe muntu wakanze subscribe, ariko nyaboneka reba ahantu handitse ijambo subscribe ugende urikandaho, ubundi nze tubane 5 kuri 5 hano mu makuru agezweho.